karibu na posta. So wakisikia hivyo wanavaa PPE very fast. Na wanachukua 40 seconds ama 50 seconds kuvaa hizo PPE. Wanakimbia kwa gari. That is why niliwaambia you have a very effective fire and rescue service. Tumekuja tumechelewa. Leo mmejua nani huwa anachelewa, ni nyinyi ama ni sisi? Yes. Si wame sawa? Yes, oguo. Dokae go the upright. Ondo ni wewe kata. Utachomeka. Sawa, ni kama amefika kwa mlango. Amesikia kuna mlango. Ameshika hado ilio. Labda ni mzee ako kwa nyumba. Anafanya nini? Atamtoa. Amemtoa. Pigeni makofi. Ndio mzuri. Yes. Pelekeni nje. Pigeni makofi hao jamaa. Haya sawa. Asante. Hiyo ni hapa. Angalia vitu sio? Anaangalia direction of the beat. Alafu anatoa nini? Sasa yes, gonga kabisa. Ni bracket. Anataka kupima moto hiyo akitumia hiyo njia ya kuondoa nini? Oxygen. Naona? Yes. Angalia hapa kabla ya kuendelea. Mwenyewe alienda. Moto imefanya nini? Imetokea. Watu wazima na maji. Beba. Peleka nje. That is amepeleka hivyo nje. Ile regulator kuna zingine zinauzwa ziko substandard Unajaribu kufunga haifungi. So lazima ubebe hiyo ikiwa na moto. Amebeba uplight Kuna mwingine atakuwa na uoga. Aona hii gas imeanza kuchoma. Ailushe nje. Si ndio? Unaona venye ita happen? Hii gas ikiwa hivyo, pressure yenye iko compressed ndani iko na tendency ya kutoka na speed, si ndio? So that why utapata ikifanya hivi. Ikifika hapo, usijali, hii ni rahisi. Hata ukiwa na mkono yako hivi venye niko. Hata sitakuwa na gloves kwa nyumba. Utafanya hivi. Storage inakuwaga namna gani? Storage mahali okay, ni sawa. Hizi gas tunaziona ziko mingi kwa streets, lakini siku mnaweka wapi? Hapo ndio maneno iko, mnawekaga wapi? So imagine sasa wewe umeweka gas mitungi kama 50 zikuwa na gas kwa store fulani, ni sawa? Haya, ile rumu iko next ni hoteli. Moto imetokea saa 9 za usiku. Can you imagine what will happen? Niliwaambia moto si lazima itoke kwa hapo kwa gas. Inaweza toka kwa yule mtu wako next to you. Inaweza kuwa hata umeweka gas next to a welder. Una expose hizo gas kwa naked frames. Ndio? Aeke regulator yake hapa. Afungulie gas itoke. Then anaambia client, wacha kwanza hiyo gas itoke yezi waka. Anaifungulia inatoa hiyo hewa and then gas yenyewe inaanza kurudi. Hiyo ni mbaya ama si mbaya? Si ni mbaya? So the only thing yenye unafaa kufanya, angalia mtungi yako Ikiwa hivyo, chukua maji ya sabuni, mwagilia hapo, test kama ina leak. Kama ina leak, funga bana yako, si ndio? Ukitaka kuhakisha hiyo regulator unaanzia nini? Unafungulia gas ama unahakisha flame? Nini ya kwanza? Flame. Si gas. Unaanza na flame. Then unafungulia gas. Na ajali mingi tunapata kwa hizi biashara za gas ama kwa mitungi ya gas nyumbani zinaletangwa na vitu kama pipes, burners na regulators. Zenye customers wananunua, hata wananunua kwa watu hawajui wanauza nini. Yeye bora ameambiwa hii bana nitakuuzia 100, 200, 250. Yeye hataki kununua bana original ama yenye imepitishwa na KEBS. Anataka kununua ile ya bei rahisi, na hizo ndio zinaleta shida kubwa sana kwa moto. Yeah. Serikali inahakikisha ya kwamba gesi yenye inatumika nyumbani iko sawa. Wauzaji ambao wanauza gesi wako sawa na wamepewa licenses ambazo zinahitajika. Lakini kuna shida moja ambayo inatokea na ambayo iko ya watu kutumia accessories ambazo haziko sawa.
Unapata bana yenye inafutumiwa na meko, regulator, pipes haziko sawa. Kwa hivyo ni ombi letu kwa serikali pia waweze kuzingatia hayo, kuhakikisha kwamba accessories zenye ziko kwa soko ziko sawa, ni halali na isikuje ilete madhara kwa wananchi. Na mimi kama mjumbe nimefurahia, ni maneno mengi sana sikuwa najua hata kuhusu gas. Sisi tunajua ati gas inakuja tu kwa nyumba, una connect unaanza kupika. Lakini siku ya leo tumesoma mengi, ukiona gas you are not sure, unamwagilia maji, unangojea kuona ile maneno ambayo inatoka kwa gas. Kwa hivyo nataka kuambia EPRA, tafadhalini tembeeni other constituency kama vile mmetembea hapa kwetu Thika mjini. Akiwa mimi sikuwa najua haya maneno, ni kumaanisha pia ni watu wengi sana hawajui kuhandle gases and how we are supposed to deal when there is an accident. Na toria toy ni ati andu aingi a Kenya ingi matiroi ati gas ingĩambia kũrik matingĩmenya mangĩrora leakage atia, matingĩmenya ũrĩa mabatie gwĩka na mũtũngi ũcio ũrarik, kana kũngiumĩra mwaki matiroi ũrĩa mabatie gwĩka. Na nĩkĩo ũrakoraga kũngĩgĩa na mĩtino ya mwaki andũ aingĩ nĩ maguraraga, angĩ magakua, ona gũgathiĩ hathara nene mũno tondũ he ũndũ ũngĩkirwo no ndũnekwo tondũ andũ matirarĩ na ũmenyo ũcio. Ũguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩtũcemanirie gũkũ na andũ aitũ nĩ mathomithio mũno ũhoro wa kũhandle gas, ũhoro wa makĩhũthĩra kũrĩa mĩciĩ, na rĩu mena ũgĩ, na rĩu tũrehoka Ngai atĩ kuma ũmũthĩ mĩaki na mĩtino yothe ĩrehagwo nĩ mĩaki kana nĩ gas nĩ kũnyiha tondũ nĩ twamenya. Aya angĩ nĩ maheanaga marũa na EPRA no ĩheanaga marũa marĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩcuria biacara-inĩ ciao. County government kĩrĩa ĩheanaga business permit, kuga atĩ nĩ ũraruta biacara. No rĩu gũtingĩkorwo mũndũ ũtarĩ trained, mũndũ ũtara understand, ũkaiguaga andũ aya othe ũguo mararĩra atĩ maigĩte gasi ciao wĩra-inĩ nĩ wacio kanjũ nĩ cianjia gũka kũnyita gasi. Wakĩnyita gasi, what do you know about gas? Wagĩrĩirwo no ingĩra nduka ĩyo ya gas, kĩrĩa wagĩrĩirwo kũria mwĩna business permit ya kuma gwĩ kanjũ. If they have, their business ĩthiragĩra hau. Na mĩtino ya gas ĩrĩa mĩingĩ yonekaga nĩ ũndũ wa accessories cia ta burner, regulator, faifũ. To customers mendaga indo cia raithi. Customer nĩ ũramwĩra burner ĩno ngũkũrĩrie 900 no wenda ya 300. Na we ya 300 rĩ to ndirĩ nayo rĩ, egũthiĩ harĩ mũndũ wĩna nduka kana kioski o handũ erodi nayo ya 250. Ona nĩ hakuhĩ kwĩraga no ndagũra ndenderio 250. Nyamũ nĩ substandard na ndĩkinyanĩirie ikĩro. Rĩu yathiĩ nĩyo yanjagia leakage. Na yanjia leakage nĩho mwaki umaga. Ndũkaigua mũtũngi ona ta ũcio uma na andũ a fire ũhĩte wothe, no hatirĩ atĩ mũtũngi wĩna thĩna to mũtũngi ũrĩ intact, no mwaki umagĩra haha igũrũ. Karikage ta kau okorwo nĩ karikage ta kau waigua mũru kĩnyũmba wa gas, kĩndũ kĩa mbere wambe ũhingũre mĩrango, ndirisha, no make sure hatirĩ kĩndũ ta thitima kana kĩbiriti, kĩndũ gĩothe kĩngĩrehe mwaki gũtuĩke gũtirĩ kĩndũ ta kĩu kĩngĩoneka. Tondũ nĩ twamenya maũndũ maingĩ mũno marĩa tũtaroĩ, twamenya ũrĩa twagĩrĩirwo kũhũthĩra gas na ũrĩa gas ĩngĩrehe kũngĩkorwo kwĩna leakage thĩinĩ wa nyũmba kana gũkorwo kwĩna leakage thĩinĩ wa wĩra-inĩ, ũrĩa twagĩrĩirwo gwĩka, gũtũmĩra fire extinguisher na gũtũmĩra nginya mrengeti na gũtũmĩra maĩ. Maũndũ macio mothe nĩ twarutwo na rĩu we are well equipped, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe rĩu tũtoĩ. Maisha unaweza kosa kukutana mambo kama haya, lakini tulisema it is not about okay. Nafikiri mnaangalia yes, huyo mzee amekataa kutoka. Mzee anasema yeye atakufia hapo, hawezi toka. LPG gas kwa sawa. Hii gas assuming umeenda kuwasha mwenye wewe kuja tu jina Jeroge kuja hapa mbele, nani kuja hapa mbele. Kuja. Sawa. We need one lady. Tunaweza ambiwa tuna. Hii jiko ya hapa tabletop ikuwe ni fault ya regulator, hii pipe tube. Ameumia mguu. Hawezi tembea. Hiyo ni LPG. Ama hii mnaitanga aje? Ni gas gani kwa hapa ndani? By itself ni gani? Yeah? Ni gani? Ni? Kwa hiyo class kwa hivyo
Tunaambia mheshimiwa akiingia, asivyo ndivyo alisema. Na akatuita akatuambia tunataka tufanye hii kazi pamoja ndio iwe ya kufana. Na ndio maana tuko hapa. Gas leakage, tumefunzwa mambo ya in case all other things which are available out there to keep off those Amjambo tena. Kwa majina naitwa Peter Kirukmet. Yes, ndio tuweze sisi wote kuhakikisha kwamba tuko na safety kwa huu utumizi. Ya April 5 mimi wanga naitika na nasoma na napata certificate. Good. Tulikuwa tumepeana nafasi ya mtu ambaye kuna moto. Si ndio? Si tuna raise alarm. So jamaa, kuna moto. Si ndio? Si tuna raise alarm. So jamaa, kuna moto. Fikiria vile atavaa kofia ama helmet, kazi yake itakuwa kufanya nini? Itakuwa kuzima. Kaeni kando. Si ndio? Si wataka weka ile barrier inasema yes, mnaachia wafanye kazi. Sawa? So now tumesema